Bonjour, monsieur le commissaire. Ndani rabashira marhaba umtsingolo haoban parce que mdio paramlaka tsuhuja hujusu zenga dhahiri fi zahahu ni tukufu ulitsengele haban leo. Ndani urju hanza uniko salamu wandu warudungao. Assalamu alaikum wa kumar. Ngabrongoze bahati zinu mbusheleni ntosa salamu hoju hanyu wanukaga mjihundao. Unono mali afya marhaba. Commissaire Ganjahar ma hadisi kawo dari paravan bakar sin wakati mwinji sinawe. Andani hanzuri juu ye armengi yoje wakati nuruzamba. Ala lahu suya militaire huna militaire ngenda ono ketu henda. Baamza hanyuka mziju wao. Sha zanungo pia nuka kutuju hamba. Zanungo pia hanga zenda ono ketu henda. Gasarama balbala. D'accord. Sisi kadja famale male. Holiho nguparabanu hamada. Gardunji harima da timbi bika ya udari bi haban gona hasu shoju wa komori harima muda mshashi panu ngarinja harima voti wa komori ngu wanzu wongo zina naje ngu wambiwe wa voti ngu wambiwe na mnaji safi ra'ayi ha yani lesu alailo lo zero no lo jangu haku mdonge fursa bahabu yinu ni mwongozeni wa komori mtijafilishe na voti bika yao rangu doma harlo vanu karja parona zindao na zijao tutokana ngartabi hao sha ngapo wakati bukayao karojo humransini mfanyizo manzao mredi menyo zakao dombabe hansi waban abale kausi kurra jisenai na mdore rengea bakartu hanza menyemba beiliyo wakao kabati zendele yao wakati huo karnukanda nyimenye ngaranzor lekeze sinanyi upandwa voti bakomo mtijafilishe haukana takriban ngasina mahamine 4 maha zewe tsimbali na mbali ngaziongozi wao ni mabani hata minhum ngabwanashe watu waziongozao na hizo wazirengao dasima military d'accord hanamna hindire katsulanzana ile yani relevendo haizo ngani mkalibe ni situation ikesir control hunuriliyo ngarengao zihadhari hatu takuna al-amira zahatu lonizo hamuda tumtashibanu rengeli taifa jimabani hatu ili representancy hatu sinamuona ukana leo kairim ndu ya costume yade kakarjiwa la ngamboje ne mabani hatu ngavao zengo za hatu zinu uhinda urongwa kibinadamu mu marengweni haizo garmnikao ni garanti kahamuda tumtashibanu ngarjumuran le taifa wangaliza tukufu ngatete matali kiranzi iziri mulizini hamota swar monsieur le commissaire nguzeroziba ni ukana ntsivoti na mnetse le fidio mjikalme ngono sokana bounds za peizi nji harima mahamine banu takriban zipeizo ngazirongoni ma military haizo na mjafilishe hamudo suntashibanu ngwajumure yani ya pei mwidirisha monsieur le commissaire ngona akinu kananga mjushida mrenge ziyo mibehe hafasiro kana madelo ka huzeli za hamota swar yokana uvumbua baadhi zanti yabo haukuja zivumbua haungare juwao wandu wao ngarimoni mabani hatu wandu atsolenge taifa boka ukajaka ujibiwa no mwendo mui wakahendisiwa warenge tsi bayurimisao ngarombo Mungu wafanye joka na mradi sisi ngarombo Mungu rifanye joka na mradi lukopeshe sade zenjema shatsiri zembi hayo monsieur le commissaire message hindi ni yamu isonzo ueleze wanzu ere wandu ili lojoba emission hatu bakarti wakati mwinji sa justi nuru tukotsari jumba habari ntina message yamu isongoza wandu wanansi haina mndu nafanya hahe ntina fikira umnikani haina mndu ndehe yankila hahe shana mndu kangari mkontroleo ni ngonoru kontroleo wa huyu fatuze nyinyi watiti na mjuheli mwendao hamu iso tena ngamongozo wanama military mide mwanyanyi mibani hanyu gujukiri kanga ina capacity nchashira hanami haumkina inji hanami izeni mabiao ndokana ile leta isaujo wakati jerie na hamba ntina zinjezo hamba tutsido tokana na la muhedi ngohi rifanye ndoko jokana mradi haura mdo walo vanu warendese kibinadamu timpaka ya jeshi rirenge jua mabani hatu umuhimu na rende kibinadamu zaki za hatu ngamzijuwao hanami kazisi hali ya ladhimu haizo wende uono ango bakuto doralilwa haungo duchoshe hitwa uyenshi kibinadamu jibabani hao
mabani hatu wenju walobonze ngwa nshio henam na inuriliyo na hunu ngari sisi wao henam na inuriliyo na bole taifa da siralizi ngara ikatsi dasi kabuno ka taifa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive les Comores, vive les peuples. J'ai na hamba. Ma salam. Wana matukuf, ma salam. Allez, bonne journée.